Branded Vietnamka Voyager Wool. Izrađena je 50% vune i 50% polijestera. S prednje strane razlikujemo, da kažemo, dva prednja džepa. Na donjoj strani takođe dva kargo džepa koji se otvaraju pomoću drikera. Jakna se otkopčava pomoću takođe drikera, onda imate rajfešlus. Kad taj deo otvorimo, ovdje na srček je jedan kvalitetni uložak koji se takođe otvara. Postava je izuzetno kvalitetno urađena, deklaracija originalnosti, rezervno dugme i s unutrašnje strane razlikujemo džep. Takođe ovde je moguće podesiti jaknu u struku, samim tim dobijate strukiranu jaknu. Takođe podesili učkuri se nalaze i na donjem delu jakne. Što se rukava tiče, podesili su sa čičak trakom i uložak posjeduje ovu raftu. Kragna je kvalitetno urađena, zapravo imamo dve kuku za kačenje, dve kragne, jedna je od uloška, a druga je redovna vijetnamkina kragna. Epolete se nalaze na ramenom pojasu, jakna je izrađena delom vune 50% i delom od polijestera, laka je za nošenje i za održavanje.